Talofa o Samoa le Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai le whaafonga. Wa matai nei le whaatalitali le pulenga le Adra Samoa. I le taimi e tuina atua i le malo le tupe. Na fola le fionga le whaalumia fia me Naomi mita afa. Mo le whaatau uino le lato fo i tautua i a inga 5 vai o le atunuu. Ai o se tuli roina lea o le tautua le Adra e pe Samoa le fionga asu a Julia Warlock. O le whaatonu, whala pokutona i Samoa. Tumalo, ta itasi na ta ilua ia no mai ai. Fioni whale na mawhai ona whaamali e ina le miliona na itasi i le tausanga. E whale e se lau luas full tolu na matou fausia. Le il whaasilinga le wailingas full tasia ia i tumalo. Ai e se lau luas full tolu le whainga o whale na matou fausia. To ia lea mai si whale na toi whaale lea refurbishments e lata i tos fulu na matou toi whaapopo iei. Ona o tele lava matou ngā rena e ini whaasilinga ia na matou o mai ala ia le toi sosania i si aina. I whale ia o leo tu mana tu i tausanga i luma atu le umane fo i isi a wha wa leo fo tatu toi tāpena mo le isi a wha. Ai o whale i luma atu vai taimi whatoa e mea poka la mele anu whawai whale. O tonu sa la fo itsilfia sa upuia i le la iti o whale. Ia ma le whata ala e lae lera ua mawa atu le o whaile le improvement. O lea se tanga ia i le tele mai o le se tanga ma le swinga i taimi na whatu sa le taimi le nei. Ta ala e lae lea na iai le o mai nei mata la lava le e lava ni a inga ta ilua mai tu malo le 2 miliona le wale o tele le swinga le la fai. O Silvia ma na tu sa no anga i tua i taimi le lua fesfulua ina o umale fao e veni sa matu tang siela so soni mai le malo Europa le EU ona amai ila ia leo le tatala mai le ala ngā tupi ma le uta iala o mo emergency shelters mana o mea teimi ngā whaaloru ave o tūla i mai na ma whaile on matou tali tuai mo ainga sa mawhatia le nā whie loroma i matangi malosi e tali o tuai ina e ma whai ona whausia se whale e ngā whatia mo teimi nā e se whia fo i teimi nā o ta iala fo ia o emergency shelter ele e ingi fola na ni whale lava tala roa whapena i ma whai ona mapu i il taimi nga ia peta i na matou toi tang sia fo ila i so sani al malo Australia na matou toi toi whai o whaaleia i whale whapitona whai i whale nana whai mo taimi le wha ma to ole toi whai i fola toi wha ma lunga fola o whale i ma whai ona sao mai i lo longa ma taimi o timunga mawha. Nā whena ma toi si i longa ma whausia fola i ma whaina si o ia o whale ina ia maua fo i sisi puipunga mo a inga taitas. Ia na sawa i lea a whaatusa la i le ngā ruenga le la a whaienge. Ia o le fo i wa maita i ala fo i le malo le nei e te tau ona whaopopo i whale anga i ai. So, whaopopo fo i lalo tau, e o te tau una whai ramps, ma o wala i anga i tu awha apia o se mana o ngā tūmau. Luna winga i ta awali o wheelchair, tau na ieni a wala i whai ona taua i whale i anga i ai. Ina ia ma whai ona sawa le mga whatia e whaonga. E whai la whaopoponga ia, ma ua whai masi o ia e marwai. Ia wa e la whaopoponga nei ia o taimi nei la o le matau te ngā lue e lope fia la whainga. E ma whai ona maua mai la na ngātu pele. O te talitono o le e le ono fua i fo i le adrai i Samoa i lato sa i ngā tupe leo te vai o lo sa i tupe a mai i tangata fo i o le tātua tunu. O lea se telo se tupe o maua e soswani ai lau tō ngā ruenga le o whai le 2 miliona. A wame whaonga i ai tupe i e sa ili e le whala tonga. Ma
atona foi o whailonga fasili lea, to tele lava mamalo le tunu. Mai o le taimi mua lava lea o sa ili tupe ile edra. I tau sanga I fia ne. Sanga lue lava le e kale sia il mele ta o le apili. Ai sasa I le se lini e watu I atunu mamao e sosoani mo ngā ruenga tawatina ai le o le edra. Sa ave mo fale mai, sa ave mo onga. As au taimi mua lava le tau sanga nei o whaingoai o ese apili mo le edra. Ma o le alana mata sa ili. Ia, o te langona tele fo e whailonga fasili sa a vea malu I tau ia I mātou pe awa tu I whaapea mai. A se awa tau sa ili ai, a o lai ele 2 miliona tā la mai le malo. Ia, il taimi nei, ele o mautonu fo ile 2 miliona tā la il taimi nei. Lea lava e tali lava fo ili. Fina ngalo malo il taimi nei. Ai o lo tele polo kalame tawatia el edra. Ele na o fale mato te ngalo ai. Le mato te ngalo ai. Fale ngai nai nei whainga malo fo le fa se vai ngau whainga wha mai le malo tonu ai le HRPP. O whainga wha mai fo ni mo le mawina I le whaai ungo le vai aso na te nei. O amata mea ai le fio anga wai moso le tu malo falesa. O whainga fo. O amata nei na whai lava whaalinga o whaai le anga ma se sire ngā le nuk lato. Po le tu malo lava. E wha polo na o lato whai e tau sanga atua mo nea wha mai moi. Mai lava I wha ato anga e o atu o loa ngosi ese. O tātou tangata le tu malo e o me tau lima, o lava, o la autoto, o tā mawha maisi. O whaalinga lea na whai e malai mai moso e awhi ai ko e ngau talo ese. Wha I o so se tu ainga. Ufi manioka o avati o tamai koko toto o koko manu o lava e lei ma mea langa e anga ma afoi o na whaalau lo ai I a mea fale ma mea whawhanga e au fia ia me tua lo o moa man whalangi ma moe ma oti I a popovi o ati na e whatu mau ma whaawawa I te mau ainga o tau ma whamatupe maua I tangata o I tu malo uma o Samoa o whaasolo I lea whainga whaavai fōu ale whaatuatua I le tua Samoa o tasi tu malo I le nei taimi o to toi o le tausanga petai. O Samoa le pāmia le whionga whia me nao me ta a whai tūna inga o whainga whaavai e te tau whoi o na iei se tūna inga o tūpe lea o whaanganga iai. Ai o Samoa minister o whaatu angam whainga whaiva le sungala o le mani toa pula te vau. O le a tele fwoi se tūpe o mtanga wenga whaasa o ina mai lea suinga e toi whaasa fua atu I le atunuu o langolango ina whaadinga. O le toi whaatal tali mtanga adwenga le malo I le whaonga ino tupe watu ina atu iai e whaatamo e ai ati na e whai mo le atunuu. O le whono le pāl mene mtu stala le spray le talwai le ana sao noi le whionga whia me ua whautua I minister ma mtanga adwenga o whaasoa atu iai tupe le malo fau e whaangasolo roko whanga whaatino. E pei o le 10 miliona e whaosani ai le o whai pisinisi e tawala atu le mtanga lunga lama nia maleipa. 5 miliona mo le vai ngau tulisi. 2 miliona ia mo fale po o ainga e vai te mau ainga o ngā lulu e le mtanga lunga tupe ma le adra. Tasi miliona tala mo lu tau po le sawa ina o tinama whanau. 2 miliona mo komiti tuma ma lato tautua. Su tasi miliona po fua ta ilua se lau tala le tuma loe te penai mo proketi o le miliona i le lea e whaatupe ai, nisi tausanga whaatupe o le tausanga fōu. O nisi nā vaenga o whaatafu atu I vaenga ese o le tātua tino ai maise, vaenga tau bisinisi. Ua sa vali sfuru ono mai anso talu o na tula I mai le whainga malo fōu, pe te u amata na ala langa tana te whainga ruenga tutongi tula ai maise. O vaenga 5 vai e umane le vai anso na o selau pe selau 5 sfuru tala se tutongi le vai anso. O le alanga, o le whaafutai le malo fōu, ina ua amata umalawa I masina nei Novema, le pa umu o le tau o nanga e pei o na fola e le whionga whāle mia. O le langalanga sua I tangata o aafia I sa wanga ma 5 vai. Wa esa lus full percent mai le tau le disib swa vai le stela ino ta vale, totongi o national exams pana wa onga, tupe totongi whaamsilonga whanua masuafa, o le vaainga le fōmai, tu skolau,
Pasal vai sebab impemita mo fani. Sa no le fiungan palmia ko amata umai matina nei no November na so swani pa amama abenga ilutatu tuno. Ele toi sauni me fa anunumi fa aprokiki fa ala tua fa kenkeni mal fa inetu. Ele pale mia fo wa Samoa wene pe un sa no la tato pa angai le opinanga loi fa ai no no suafa. Sa no le fiunga firme le ato e fane uma li poti fa alto sanga fa umam tanga la kapeneta mo no fa tala noina a ole fa so atu ile pale mene mana committee mo le mal fa nia o yaito sanga utona ai ele to tala noina i pale mene li poti ai pe le masan yai ai wa ngata I lava so su enga committee pale mene mal tanga renga ma fa ka atiane I fa mo ngali fono ai le fa tala noina pale mene o le fenga fo le fast ole avane o li poti nei fa altau sanga mtanga renga kabineta mo fa au atu al parlemene ole vai astor wai leana feuta na iai male fonga fetalai li o papa li ita e umas pa o seava noa e fa atala noa li poti nei mo fonga ina lea le tunu sa no le fenga parlemia o ina e no ai tau manga nganwenga o lea tau sanga ma lea tau sanga Lau Samoa Entertainment TV mas fa o poponga tai au le alofo le atua Faça e folha.